Yola TV, yeah, 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 yeah. Yola TV, Yola TV, Yola TV, Yola TV, Yola TV. Karibu turyohe cyane kwa mwatugende neza bakoze twiyumviraho mukatugende Imana ibazagire cyane murakoze namwe bandi bahezagire ashino mutama ntaraza asigaye ku rushengero ashiko ko Imana ndamufatirira tukara umuririmbyi mugabo je nari maze kuza sijya mbere kingi mengane batari bwazi kuva bubakanye wewe wari bwaze nga oya byari byabanze kungora gato yazi ko abakozi Imana bifatirwa na byinshi yego mutama rero shani sawa je burya ndamukunda umwete wiwe mu bijanye n'ibikorwa vy'Imana hajya mbega urazi ko kugira umwete n'ubwira mu bikorwa vy'Imana biri mu kintu congereza amahirwe n'umugisha hajya mwe muvise urugo rw'umugisha gose ko mutama je murambona ni yavuye kukaza pa yari pu akokera ashara shoboye no mu mirimo y'Imana cyane yego kabisa karibu rero mwisange murakoze turabashimiye natwe yego Imana ibahezagire cyane ko twagiye amen bese ndabazimanike oya abaduze umusozi murakoze karibu ni mutama Yesu ashimwe. amen amen Amahoro neza. Yego. Mwami Yesu abahe. amen amen Amahoro neza cyane. muraryohera Ndabona uno munsi twarose abashitsi. kabisa twagende ngo mwari mu mirimo y'Imana Ashatwe tuguma mu bikorwa by'Imana kuri twaje twahamagariye. ni byiza rwose murarushe mbona umenga murarushe Turarushe. Mugabo yego hamwe bwacu sobu gusama na cyane cyane iryo njambo ry'Imana. amen kabisa turishimira Imana mbe nka babandi ibyo kweli ibintu by'Imana ni byiza rwose cyane Mugabo umaze kumenya ibintu by'Imana ugatahura Imana n'ubukuru n'ubutwari bwacu. Ubumenyi ikintu ciza. cyane Ndakunda ino ndirimbo yo mu gitabo c'indirimbo 251 ivuga ngo munsi y'umusaraba w'umukiza Yesu niyo nifuza bose kwamamagara. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Kuri umuririmbyi yari yuzuye mpemu yera aravuga ngo munsi y'umusaraba w'umukiza Yesu niyo nifuza bose kwamamagara. amen Nanjye rero nuko nifuza kenshi kwama munsi y'umusaraba w'umukiza Yesu kwama nciye bugufi kwama ndamugamburukira muri byose. amen Niyo mpamvu nduga imisozi nkamanuka ibiyaya mvuga Kristo mvuga ubukuru n'ugukomera bw'Imana Amen. mvuga ko Yesu abohora mvuga ko Yesu akiza mvuga ko Yesu aharira mvuga ko Yesu atabara. haleluya amen 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 kandi burya ijambo ry'Imana niryo rimbwira neza ngo ntarakubumbira mu nda mama wawe nari ndakuzi kandi yajembwa ngo ngusizeho kugira ubwire ubutumwa bwiza bose ubohora ababoshwe n'umugwanitsi. Ico ni kimani tugomba. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. amen Nukuri numva ngenewe cyane numva mpemu yera ariko aradudubiza muri jewe kubona zino nshuti z'umusaraba kubona zino nshuti z'umusaraba mu rugo rwacu madame ndabesha numva bibogaboga numva bibogaboga sindabivuga ku munwa gusa numva bibogaboga ndabivuga ko haleluya numva biboga sindabivuga ku munwa gusa numva bibogaboga sindabivuga ko munwa gusa numva bibogaboga numva bibogaboga sindabivuga ku munwa gusa numva bibogaboga gusa numva bibogaboga sindabivuga ku munwa gusa numva bibogaboga sindabivuga ko munwa gusa numva bibogaboga sindabivuga ku munwa gusa numva bibogaboga sindabivuga ko munwa gusa numva bibogaboga
ko mu mana ni hatari urugendo byatubereye no kuduga umusozi urabona yuko harimo n'inkomezi mu kuduza umusozi urumva inkomezi cyangwa ziguma zibogaboga bitubereye byiza kose kweri kuba muri kino kibanza imana ishimwe kabisa mbega urugo urimo n'inzongo urimo amavuta imana yipfuza urimo amavuta y'imana amena inkingo nk'ijana nko mu gisagara zimeze uku tayari igisagara cyo bari paradizo umusanzwe nuko satani yanyanze umunezero ingo n'ahandi ingo z'abana b'imana ziba zikwiye kwamamwo umunezero ziba zikwiye kwama zivuga ibya kristo ziba zikwiye kwama zishima imana ariko satani nuko yanyanze umunezero urugo icyo twita urugo ni nk'icyo rito muga satani ngo yarafashe bya juru rito ayubikako igisimbo ubunye wa munezero pipi kandi imana niyo yavuze neza uragowe wasiwe kuko umubi aragukorokeye satani niwe isi yari nziza aho hambere uko aya mahwa yose mubona byari biribwa ibi byaci byari biribwa umubi rero amaze gutibuka ajazana na kwa kugara kwiyo kuko ngo mwijuru yaragaye yabaye ingare aragara agomba gukubita icyo bitwa kudeta imana nayibaye ati jewe ndagutibura hasi icyo muri imana rero hari ijambo ry'imana mu baroma ku 8:31 cyo rivuga ngo ko bimeze bityo tuvuga iki bisanzwe imana iri mu ruhande rwacu ninde uwo turwanya ninde nawe hari kibasubize ko mwakumva Emerson nakamanya ko Emerson ni abaroma 8:31 ijambo ry'umutwe rivuga ngo urukundo rw'Imana ko bimeze bityo tuvuga iki bisanzwe imana iri mu ruhande rwacu uwo turwanya ninde ni satani n'abarozi mu gifaransa baca bakabanyagura bakakavugira rimwe gati bati Emerson mumvugire tima imana atari baya imana atari dago imana atari satani imana atari rusuferi mumvugire tima imana atari umurozi imana yishura hageze imana itanga urubyaha imana yishura abarusha imana ikiza imbohe imana itabara abagowe haleluya amena mwumva ibyishimo nta kintu na kimwe ushira mu turwanya nta mwazi ashobora kutwitambaho umubyimba kuko imana iri mu ruhande rwayo kandi ngo abayo irabazi ngo izi n'amazina yabo muri ibyo nacabati abayo yabamenye kera abayo yabamenye kera cyane 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 gira umugisha umwana w'Imana gira umugisha umwana w'Imana umwana w'Imana gira umugisha umwana w'Imana umwana w'Imana gira umugisha umwana w'Imana gira umugisha umwana w'Imana gira umugisha umwana gira w'Imana umugisha umwana w'Imana gira umugisha haleluya gira umugisha uri umwana w'Imana amen ntacyo tumutaro nk'umugisha abarozi boroga ariko umugisha wawe ni ngombwa gushikira nta kintu na kimwe gishoboye kwiba umugisha wawe nta kintu na kimwe gishoboye kuzibira ibyiza byose imana yaguteguriye ngo ntabiriho ntabisoza mu byo ntandukanye n'urukundo rwa kristo haleluya numva twotazira imana nk'uko aho babiri cyangwa batatu bakoraniye ngo mu izina ryanje ngo nanjye nzoba ndi muri bo haleluya ahantu turi imana irahari ahantu turi imana iri kumwe natwe ahantu turi hagaragara ubwiza bw'Imana ndumva akayaga ka mpwemu yera sinzi mwe ko mukunda ndumva akayaga k'iburasirazuba ngo nk'uko imisozi igirika i Jerusalemu
Ego. waradukikije Amen. waratugumbiriye Amen. haleluya Amen. waduhetsaga imihetsagiro yose Ego. y'ahantu ho mw'ijuru ntitugisaba guhetsagira kuko yaraduhetsagiye Haleluya. ntitugisaba umugisha kuko turi abanyamugisha Amen. ntitugisaba gutera imbere kuko dutera tuja imbere Amen. kristo niwe byizigiro byacu kandi niwe nkomezi zacu Haleluya. reka dutanzire imana hama tuyikorere tumukorera azoduhemba Tumukorera azoduhemba. haleluya tumukorera azoduhemba Tumukorera azoduhemba. haleluya tumukorera izoduhemba Tumukorera izoduhemba. tumukorera izoduhemba Tumukorera iyo mana izoduhemba. tuyikorera izoduhemba Tumukorera izoduhemba. Tumukorera izoduhemba. tuyitangira izoduhemba Tumukorera izoduhemba. Tumukorera izoduhemba. numva twokorera imana mwa kino gihe numva twokorera imana sinzi mwe ko muvyumva abavyumva ati amina Amen. abavyumva ati amina Amen. abavyumva dukomera amashyi imana abavyumva tutugiriza ibiganza imana numva twokorera imana madamu zana igisimbo dukorera imana warahiriwe abumva bagakora iryo ni ijambo ry'imana ngo umuntu niyumva iki jambo ry'imana agakora bizomuzanira umugisha ariko haragowe umuntu yumva iki jambo ry'imana rivuga ntagikora madamu nzanira ya nkoko tutazira imana turi imbere yo gushimira imana hama tuyitangire madamu nzana inkoko nubapfa nkura mu mwuka kuko numva ndi ahantu mu mwuka ntuntureyo amavuta yanje ntakoroke nako aya mavuta ntituyaronka ku buntu oyaha si ibyo buntu gusa Amina. haleluya turirimbe tukanyumva amadutaye madamira aho inzara no muri mpemu ndi mu mwuka ndiko ndayaga n'abamarayika bakiri abasirafi n'ibinyabugingo ndiko ndazunguruka mu byumba byo mu ijuru tuyaga ngo batatu cyangwa babiri bazoba bakoraniye mu izina ryacu nanjye ndoba ndi kumwe nawe rero kuba imana iri kumwe natwe ni byiza ko dukora kandi ijambo ry'imana avuga ngo niyo wajyana ishikana wajya ku gicaniro ukayibukira ko hari icyo mupfa na mugenzi wawe ngo urabisubira inyuma ubanze wikiranure na mugenzi wawe sinshaka gutanga ikimazi sinshaka gutanga ishikanwa ngo manze mpindukire n'ikiranure no nkawe ndamubangire gatoya tanga 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 unezerewe kuko nawe wahawe unezerewe tanga unezerewe kuko nawe madamu urarimba wakora hasi ndabe nanje ico nshikanira imana tanga unezerewe kuko nawe wahawe unezerewe tanga unezerewe amahinyu gukorera imana birimwo amahinyu igaje natanguye kumva uvuga ngo babumva mwese mugomba gukorera imana umuvugire mutiyame nka amenye hafi vyari byo
ikaje narinde ngo gukorera Imana bijyanye n'umuntu muba muri ko maraterana intege mu rugendo uvuga ati dukorera Imana muri ibi bihe sinarinde ko ari ibintu by'amashika none jambo ry'Imana ntivuga ko dukwiye kuzana ibigira 10 n'amashikana ariko kandi biravuga ngo bazoza bigira Yesu ubu niho ntahuye neza ko nejo bari ntuzokumva umuntu avuga Yesu ngo baza ngo n'umwe Yesu Kristo twe tuvuga ko ba Yesu bari kwirisha hariho Yesu Yusito hariho bari Yesu tuzosubira none ucugana ntacukoreye Imana banza utangire ivyo vya Yesu Yusito hari wabusabye Yesu Yusito ngaho tuko turakorera Imana hari umuririmbyi yigeze kuririmba ngo batanguriye mu mwemu none basozereye mu mubiri batanguye baririmba none basozereye mu mubiri ko twari mu mwemu kugira usozerere mu muntu none si ngomba dutanga amashikanwa duhereza Imana biboneka ko twari ko turayivuga ariko ndakubaza ati ko twari mu mwemu kugira usozerere mu mubiri nawe ndakubaza uratangira Imana ntuyitangire Imana ya eka jewe Imana nibijya nakubariye ntutse wumva bavuga ba Yesu bari kwinshi n'Imana hariho nyinshi hari Imana y'Abisirayeli hari Imana y'Abanyegiputa bari barabumvye mu ntuzenye iyo Mana umwizo wizeriye birashika uko niko ndakubona wizeye Imana y'Isirayeli wizeye Imana y'Isirayeli wewe wizeriye sinizeye ko wizeye Isirayeli ntabwo ryarya nk'ubu aha dutanga amashikanwa mu nzi wawe iyi ni ingoro y'Imana iyi ni ingoro y'Imana dutanga amashikanwa jambo ry'Imana avuga ati turi ingoro imibiri yacu ingoro yacu tuzosubira oya banze inshuro jambo ry'Imana ivuga ko imibiri yacu ari ingoro ya mpemu yera ubu rero tugira dufashe umubiri aya mashikanwa rero ko ijambo ry'Imana rivuga ngo imibiri yacu ni ingoro za mpemu yera none uyu mubiri uvugira Imana ntukeneye kubaho tugira dutanga amashikanwa afashe iyo ngoro y'iwawe ingoro ya mpemu yera je nta ngoro mfise mutadutanga ishikanwa kugira ingoro ya mpemu yera igume imeze neza yego hanyuma ayo mafaranga y'ishikanwa atanzwe n'ayamaze gutangwa muri twese uko turi bane turashikana mu ngoro yande ko wowe naje mfise ingoro ya mpemu yera rero nawe ni natsi wawe nzotanga mwene data ntidusozerere mu mubiri twatanguriye mu mwemu nari nashingiye ntahe runo ruko mata ni madame wa ubu rero n'umugore ugomba umuntu wawe baratubabarisha ndasabye imbabazi natange none niyotanga ntangiki umutima ntubinde kuriye umutima urabyaza ndavyemeye kubitanga ubundi munsi tuzorutanga igeze bigakorera Imana beneda nimuze musange twarapangiye twayaze umwanya munini mushinga nimuze musange iby'Imana ni yari gutanga umusanzu ubwo n'uburyarya yari gutanga umushinga nawe wawe iby'Imana birimo mugabo arabe ntibimuvangira kuko iby'Imana bikwiye kwitondera asabe mpemu yera urumva nditobiya mutahuze nditobiya mwihangane tuzosubira nditobiya spashi Kaje mu mwanya ndaje sawa sawa mwihangane mushinga nditobiya umvise ngo mugabanya nawe umukurikira bazana naho watanze bazana kwangu efu narema amacana abiri oya madame nukureka tubana none kana kubaze hano no mu rushengero by'ukuri utanga amacana abiri none umusumari kugwanga yewe Imana igimbombo rero Imana igimbombo none ushaka umubiri wa Kristo wubakisha imbombo z'amacana abiri yasubiza jenda y'igihumbi nikokore nakigombo cyutanga amacana abiri Imana igimbombo kabyashe Imana igimbombo kandi bagaye Imana tuzosubira hano mu rushengero utanga amacana abiri Imana ukayihedesha imbombo subira reka tuzosubira yatware gendo yarya imbombo uramara amajuru mushinga tumara amajuru amajuru uko mushinga uramara amajuru uko uyu batanga amashikanwa mu nzu uramara amajuru uko tuvuga gute tuvuga gute none isingoro ya mpemu yera niko nta mashikanwa batangisha mu nzu baraza kudusengera uraba ko muto bagiye batucishije mu ijisho kandi ibintu ukotse oya oya ibyo musibyo ntuzobisubire
reka uvuze ngo dore inkoko maze kwiruka reka navangiwe nta muntu atanga ishikanwa mu nzu wavangiwe ni satani wavangiwe ni satani yanteje navangije urabibona nawe je numva n'ubwenge butanguye kuza mu kimbe hajya habaye ntavyo wamenye vyabaye nibaza ko ari satani yavangiye wamenye ibintu wafashe abashitsi bajya kudusengera ugaca uje gutangisha amashikanwa ukanabatuka jena nako ndigirisha ngo niko ndasenga isanzwe nayo naje nta mutima wo gusenga batutse uranabatuka bagiye banafashe ngiye kubaruna no kuri ndabase je navangiye yariho gufuka manza wihana imbere y'Imana wakoze icyaha sivyo ko turambaye ibara hageze aho dutega inzara bazaba ngo dufise inzara ituyo nakundi kweli nkuko yabifutse ko yatanga ahubwo akadusenga Imana itabara Yola TV, yeah, 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 Yola TV, Yola TV, Yola TV.